Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko iki gihugu giherutse kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intumwa zo kuganira n'umutwe wa M23 kugira urekura abasirikare bakiriya gihugu wafatiye ku rugamba ndetse unemerere gutaha mu mahoro abaheze mu misozi miremire ya UVIRA. Abayobozi bakuru bane bo mu gisirikare cy'u Burundi nibo baherutse kujya kuganira na M23 nk'uko SOS Media yabitangaje. Ibiganiro byabereye mu gace ka Ruvungi gaherereye muri teritwari ya UVIRA mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko mu mirwano imaze iminsi ibera mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo yafatiwemo abasirikare benshi b'abarundi barimo n'ufite ipeti rya koloneli. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka avuga ko uriya mutwe witeguye guha Burundi abasirikare babwo wafashe miri. Ati kuri abo barwanyi b'abarundi bafashwe cyangwa abakiri mu mirwano turizera ko bazitabwaho mu mutekano usesuye ndetse bagashyikirizwa abayobozi b'igihugu cyabo hubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Amakuru avuga ko ubwo abayobozi b'abarundi bahuraga na M23 bayisabye gufungura inzira y'ubutabazi yemerera izindi ngabo z'u Burundi zaheze mu misozi miremire by'umwihariko mu gace Remera gutabanyuze ku mupaka w'u Burundi. Izo ngabo zabuze inzira zicamo ngo zisubire mu Burundi nyuma y'uko mu cyumweru gishize M23 yigaruriye uduce twari turimo Rubarika, Mitimbili, Katogota, Ruvungi, Bwegera na Sange ingabo z'u Burundi zacagamo. Amakuru kandi avuga ko nyuma y'uko M23 yigaruriye umujyi wa UVIRA abasirikare benshi b'abarundi bari basanzwe bakoresha uyu mujyi nk'inzira bahisemo guhunga berekeza mu duce twa Malimba, Mugeti, Kilungu, Rubuga na Muramvya, ariko bafite ibyago byo gufatirwa mu icuraburindi. Andi makuru atangwa n'abasirikare avuga ko ingabo zari Mikalati, Poezero, Rurenge, Bibokoboko n'ahandi zatangiye gutekereza kwambuka zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zigere i Rumonge mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Burundi zinyuze mu bice bya Baraka na Mboko. Kuri ubu M23 ubwo byisaba u Burundi mbere yo kubushyikiriza abasirikare babwo harimo guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare muri Kongo no gucyura ingabo zabwo zose. Ese General Neva ibi bintu azabyemera? Abasirikare ba M23 bakomeje kumusaba. Reka tubitega amaso turebe koko niba azabyemera. Ariko nanone andi makuru dukesha Radio Okapi avuga ko ingabo z'u Burundi zatsizwe urugamba muri Kivu y'Amajyepfo zasubiye iwabo kugeza ku mugoroba wa tariki 10 Ukuboza 2025 zigize ku mupaka wa Kavimvira ugenzurwa na M23. No kuvuga rero M23 yambukije ingabo z'u Burundi zisubira iwabo. Icyo gihe byagenze bite rero? Reka nabyo tubigarukeho. Abahaye amakuru Radio Okapi haba ku ruhande rwa UVIRA ni Bujumbura bavuze ko babonye imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi bambuka banyuze ku mupaka wa Kavimvira barataha. Uyu mupaka ubu urafunze kuva ku itariki ya 9 Ukuboza. Umupaka wa Kavimvira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagenzurwaga na M23 ndetse niyo yafashije abasirikare gutaha. Aba basirikare bari bavuye ku rugamba aho bari mu kibaya cya Rusizi no mu misozi itandukanye aho barwanaga bafatanyije n'ingabo za FARDC Wazalendo na FDLR bahanganye na AFC M23. Abatangabuhamya babwiye Radio Okapi ko ingabo z'u Burundi zasubiranye iwabo ibikoresho byazo. Gusa ambasaderi w'u Burundi muri Kongo yahakanye amakuru yo gutaha kw'izi ngabo. Uburundi bwari bufite ingabo zirenga 20,000 muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa intambara yo gufata UVIRA yasize benshi bahasize ubuzima, abandi bahungira iwabo no mu misozi ikikije UVIRA. Muri izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo ingabo z'u Burundi zatsinzwe muri Kivu y'Amajyaruguru no mu y'Amajyepfo. Kugeza ubu Uburundi bwafunze imipaka ibuhuza na Kongo ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo bugamije kwirinda ko hagira umwanzi wabwo ubwinjirana. Ngira ngo rero murabyumvira neza amakuru y'ingabo z'u Burundi zaba zaratashye ziciye ku
umupaka wa Kavimvira zihawe inzira n'abakomando ba AFC M23 nyuma yaho M23 yari imaze gufata umujyi wa UVIRA. Gira ngo rero murabyumvira neza uko ibintu byifashe, no kuvuga ngo AFC M23 iri kugerageza gushaka amahoro, dore ko ubu tayari bidasubirwaho yamaze kuba umuturanyi w'Uburundi, bagomba kubana mu bintu mu byiza. Nubwo Uburundi bwafunze imipaka, ariko ubuzima ibujumbura burakomeye cyane, igitoro cyarabuze burundu, mu gihe kukibona byari bigoye, ariko aba taximen ndetse n'abandi bose batwara imodoka bakavuga ko icyitwa igitoro bagikuraga i UVIRA. Ubu rero UVIRA irafunze, ariko ntabwo ari M23 yafunze, ahubwo ni Abarundi. Ubu ku mupaka wa Kavimvira iyo uhagaze Burundi uba ureba neza abasirikare ba M23 bahagaze ku ruhande rwo hakurya, ubwo ndavuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu byatumye umutekano wa Bujumbura ujya mu kaga, kuko Urundi bwarwanaga na M23 ariko bari kure. Ariko uyu munsi biragoye cyane ko bakongera gukora iryo kosa, cyane ko ubu noneho barebana amaso ku maso, nk'uko byatangajwe na Edouard Bizimungu, uwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Yatangaje ko mu by'ukuri ikijyanye na Bujumbura idashobora kugira amahoro mu gihe UVIRA yaba iri mu maboko y'umwanzi. Bavuga ko bagiye gukoresha imbaraga zose bafite ndetse n'izo bazashaka shoboka hose kugira ngo umujyi wa UVIRA bongere bawisubize, kugira ngo umujyi w'ubukungu wa Bujumbura wongere kwisanzura no kubona amahoro, cyane ko umujyi wa UVIRA uhafatiye runini, mu gihe ubu uri mu maboko ya AFC M23 aho kuba mu ngabo za leta FARDC na Wazalendo na FDLR. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane ibijyanye n'abasoda b'u Burundi, ndetse na delegation y'abantu bane yavuye i Burundi ije kuganira n'aba AFC M23 kugira ngo babafashe abasirikare babo batahe. Ariko aya makuru nanone akaba akomeje kugenda aburujijo, cyane ko bamwe mu bayobozi bakomeye b'u Burundi bakomeje guhakana ibi, bavuga ko atari byo, ari ibinyoma byo ku ruhande rw'umwanzi, bavuga ko batazigera bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko bazarwana kugeza bisubije UVIRA n'ibice byose byambuwe leta. Ubwo nabo bafatanyije cyane kuba babaye babagabo mbwa bakubitanwa. Ngira ngo mwarabibonye neza ubwo bakubitwaga bakiruka kibuno mpamaguru, yaba abasore ba Chilombo n'abasore ba Neva bakaba barakubiswe bakiruka kibuno mpamaguru, bamwe bahungira Kalemi, abandi bashwiragira mu misozi, abandi bihisha mu mazu, mu gihe abandi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, kuko dukomeje kugenda tubigarukaho nk'ibisanzwe. Rero ni Pilot News TV, mukomeze bane nanjye, ndabakunda cyane, muri Backgr.